Hi everyone, welcome back to my channel. This is Yaga Tenzin Chinzin. It's been a while since I've uploaded a YouTube video, and April month was like a nightmare to me. In today's video, I'm going to show you guys about my skincare routine as well as a simple makeup which I do, and I hope you all enjoy this video. Don't shit you. Then you got to the lightning day out. The camera angle nyash. Is it Tokyo? Okay. After washing my face, I go with a toner. And today I'm gonna use Pixie toner. You need to shake before you use. I go with like this. Okay. I got a pimple here. Okay, my skincare routine do yura YouTube na tangi tumundu kainana ni ji skin yura indi apu yo marta keren stongi yenardara. I have scars, I have so many marks. Okay. But still I'm showing you guys because ni skin di tsama yori ni yang ngala talo maji mangbu yura. Oni machine shimba ni skin di tsama yori. Oh my god. Jimba thamma jimba. So ngala yura toner khadi best reshalana for me. I go with a Clinique gaji toner the best reshan khana di so yumita yumit sarbu thongkur ta yoran dong tuner dara chira Clinique gaji di chira thakwa yora thakon sama changma su ta gonse Clinique toner di yora on di Clinique gaji toner the best thong dos ani nga yora skincare product yora khan yuner dara Clinique gaji khong chimbu yori ani 망쳐 the product yaga 망쳐 this the 공치 타다 아니 온데데 녀디여랑아 인치민치 칼로 complimentary 로 롱도 치 춘주로 대우도 뭐저 거 travel 치네 easily 뭐저다 거 travel 치네 뭐저 키도라 님도 온데 치네 아니 toner 기젤랑 serum 치유스 아니 디 딩인 키는스 통이기리 남부진 같이 toner 라시 남부진 같이 serum 타디도 유메 조사다 Nye gaji skin type di sensitive mari ondi chini nga product khan chine ngalam pimples lelo ta ngal king dura khashi ya skin you sensitive product sawa chik chu da namsa pimple ke indi chida ya nge ji skin di khare sensitive mari ani ondi chini khep sang chik ondi re shas le okay di joro du ya okay. Okay, skincare only follow china step mangbo pe horta nga ya simple division chigorda okay ni serum chiza ni moisturizer chiyu Clinique gaji kisi kyoran su dong la pimples mangbo yuna skincare inji minji chigures kalana ni ji thomu dizule nga tis chi khare notice chimba nga ngaral ta pimples indi mangbo thenggo mara on di chine but still nga khare skincare routine chine pimples inzu khalor prevent chigore samgu dura ani kisi kyoran su dong la pimples mangbo yuna ani skincare inji minji chi ani difference unni thongre lai ani khanana ye ji ni ma roommate yura mo dong la pimples ne te sipsi do chunju ni ma thingir ya ani khare skincare chi ra mo ji pimples sin zo yo shira thima skincare maji chi ra ani pimples ni zo mang okay I'm done with the moisturizer ani ni tong di jabu jangya risha jabu okay nga lip balm
카드네 당아 디피슈 디 유미 컬러다 카드 춥던 빙빙 수유더라야 니 싸워진 유인더라 찍고 마시 디인데 빙 쓰는데 타디에 조시. Well guys, this is it for the skincare routine part, and let's go to the makeup. Simple makeup. Ani nga takpa tone up cream chugu dila color SPF ke yuris. Ondi sunscreen da kare tone up niga achiro shureda. Di tone up cream di piagudus. Tananga di pyoju chure chuma nga kosumis. Nga chilo dredara. Ina makeup simple makeup tona ni nga color nga yumi rare. Makeup lana foundation chugu ani nga di chume concealer di yumi khalo yu duksha tyungyu dia nga tambo sponge di lemba si okay nga mangu chume da nga makeup 1 2 3 yera makeup yumi light chuya I mean foundation you me light chin di pump chicken ni dong gang so chu za ta okay di that's very light ngara like dong la yo chu me ru cho gi okay for my pimples nga di phu chi tang gi clinic ka ji ra di ngo su earbud gang la ti chi chu ra ni do si ni pimple khoi me on de la chu chap sha this ge re si ni yang phe ya go tho re okay and di I go with bronzer dikhaje Milani lash okay this bronzer di this pose anjili and the cheek this and the cheek ngara cheek pe brush Let's go with the blush. Blush the English in your doing the sauce again. Because in this is a magic page of time. Brush vegetani jewelry. Two vegetani jewelry. Okay. Blush the Yakuda Kare Yurin Buddhist. tayo mikpu dilayra ngaon china di thangbo peju china this chick kyo dula khainuna next la peju china yara I mean mascara chisa ne peju china ani kare mikpu hoda samjang ani mascara diri nosh dingine eyeshadow chu andine mascara dang eye color diche mascara che andine eyeliner the best Lakme absolute ni khare gloss artist lanjik da on the best ngalaira the best tanga di jos yo an khasinga ramas yo du de nga khare elf later ni nga khaju lana digaji khajira 식 토부도야 이니양 디가지 카디 this tattoos tinurushur so dusha madina dibchi dini 비주던겨 그때 위네 딱딱 창 맞다 Oh no, 어떡하지? 한번 스타트 샤인, 오케이? 나는 이게 미국랑 같이 주매야. 하이라이트 주어. 립 띵이만 아직 길리시다. 근데 나 여라 립 라이너 디어라 립스틱 아니가 니스페시스. 오케이. 립 라이너 체.
아니 디어라 미강라 주나님 주모다 파티도 조디한 디 주나 차딩이 루시던 거랑 다선당가 가지고 좀 있어 유유유지 주셔라 okay any this is it well guys any thing is simple makeup race ani kharanga chilo khatu to nenga introduction to yura ani ni gaji color makeup product mangchon so nge khile me khaina na nga hostel la shan khana na nga thanda hostel la me nga chu room nang liya okay this is it I hope you all enjoyed this video